COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kanlong shisha ka jingkiman ka bakraw sa baro ki Nongshong Dukan hagi benta ka jakasor jang ka Umsning pelun hi baro ka wei bakin sayo ya kalat ka babhatam lada kilala ban Pyndep ban Tika Iada COVID khat khandai kabalong kalat ban Iada bat ban rat dingkhong bat ban pelait na ka jing sapriang bat ka jing yabet jong khanyang jingpang COVID khat khandai Kajialang balakot daw incident commander ubalong ru kumu BDO ka CNRD blog Usri Raja Brahma nagabenta baro gitu kinong di Dukan ha Umsning balapelong ha kakhatlai terik unaitung ha Umsning auditorium hall ha kaba ladonlang ban sakhi bat ban ajing hikai sa Nongshong Dukan bakenthop yuba lakordors komandan jong ka 6 battalion ka Dr. Ebla Dr. na CHC Umsning uba Anthony Makdo ubalong ucharman ka Umsning town Darbar uba bi melim umlong lembat gi phongut Nongshong Dukan Hagte ki jingelang lai mirjing mut bha balakan tujur ya baro ki Nongshong Dukan hadin bala pensong thu shaki bakidei ban Pyndep ban Tika ban rat dingkhong yu te khanyang jingpang bat ban Iada ru naga bas sapriang ne ya bet shaki weipan Hadin bala pensong thu shai kedar daka bala batai baki paiba kimdei setia ban ngai kulmar haki kentin bia phongrai dagi khubor hamsaya balai lambakla kumta ki Nongshong Dukan daka wei kasur kila Mynjur ban Pyndep no ya kacing Tika bat la penbet ru bakacing Tika naga bentai kitu gi bampat Pyndep kanlong ha kakhatnyo terik unaitung kata sing sajain bat kacaka la penbet bakanlong ha Umsning auditorium hall nadu kapor arbaje no phaisngi Tika kheli shong station dong kibala Tika shong sini barble kalau kumta hapo batalion junga mentaro nihaman le kumta hooi dan ningkong kibun kibakam trek kiban ship Tika menta kendai persen ship Tika dan setang kumba khatsan pun di bawah ban ship Tika nomor ba kidan Jepang bagi doktor yang Pak Lomban Tika dan armut lainun kibadang pun kita empat doktor yang Pak Lomban Tika di hangtah batalan ni hable no ya gibang pat Tika ni hampir syong mata jam apa ngikip ngap syong fresh house ni de kalos ya kiru kalos siniru kunjuk la se lada bun na pedeng jokim ship Tika syong masa kita orang kasokar hong ini kita orang pulat tu bombat ship Tika kita syong station mana bandu du menyihi